Ya diastun kasus anyar COVID-19 ring rahinane dibi tadun saking rahina sadurungnyane nanging kawentenannyane Kanton Agang. Kota Denpasar pine akeh nguningayang pawawahan antuk 6 dasa siap pasien anyar. Tios punika kasus pasien padam taler akehan saking Denpasar antuk tigang diri miwah setiman pasien kenak. Kuentenan 100 ulung dasa sieu pasien anyar keni COVID-19 kauningin rahinani dibi. Saking kuentenan inucap Denpasar ngerauhin pinih akeh pawawahan pasien anyar antuk 6 dasa sieu pasien raris Badung antuk petang dasa 6 pasien tabanan selai pasien gianyar antuk 12 pasien Jemberana Karangasem miwah Buleleng suang-suang antuk kutus pasien. Kelungkung petang diri pasien miwah Bangli nguningayang antuk tigang diri pasien. Tios punike wenten Kabupaten Tiosan sane mawawa 5 diri pasien. Dados nyane kasus sane ketampenin Provinsi Bali ngantos rahinani dibi kantos langkungan plekutus tali kasus. Rahinani dibi taler kejantenang 137 pasien kenak. Denpasar nguningayang antuk setiman pasien kenak. Jemberana nguningayang antuk tigang dasa siki pasien kenak. Tabanan miwah Buleleng suang-suang antuk 19 pasien kenak. Badung 13 diri. Karangasem tigang diri miwah Kelungkung adiri pasien kenak. Kali Kabupaten inggih punika Bangli miwah Buleleng nenten-wenten pawawahan pasien kenak miwah Kabupaten sane Tiosan nguningayang kalih pasien kenak. Dados nyani wilangan pasien kenak kantos rahinani dibi langkungan 16 tali diri. Tios punika pasien padem wenten 5 pasien sane raos saking Denpasar tigang diri miwah tabanan taler Badung suang-suang adiri. Dados nyani kuentenan pasien padem kantos rahinani dibi 550 kali diri. Ngenenin indik pasien sane Kanton Kerawat ring Bali sangkaning COVID-19 kantos langkungan siu diri. Sajeroning usaha nambakin panglalah COVID-19 krama mangdes tata eling piteket ibu antuk ngelaksana yang 3M lewire nganggen masker utamanipun tatkala mababaosan wiadin ring genah sane ramye nguajikin tangan nganggen sabun ring toye sane mambah tata nyaga jarak. Krama mangdes tata waspada tur nganutin protokol kesehatan Stata ngelaksanayang 3M saha nyokong pemargin 3T inggih punike testing, tracing, miwah treatment saking pemerintah. Wartawan Bali Pos nguningayang.